Ubesathuthumela izolo ngesonto wesilisa okwasawumncubo ophongolo ozibholele emathupha iloli lihudula iveni ebithwele izingane ezibuye esikoleni ngoLwesihlanu emgwaqweni ku-N2 kwagcine kuphuma izidumbu ezingu-21. Umnumzane Orlando-ke ovela-ke kule vidiyo uthi usekude ukuyikhohlwa into ayibonile. Utshele-ke iphephandaba ukuthi indlela ebeligijima ngayo-ke leli loli iveni lishayise-ke izama ukulibalekela. Uthi-ke izingane bekungelula ukuba-ke zisinde ngendlela iloli eliyihudule ngayo imoto. Bengisemgwaqweni ngibona leli loli lilandela elinye lingene-ke kulayini obuhamba izimoto ebeliphambana nazo. Lithe-ke lidlula nje kanti-ke kuqhamuka imoto ebithwele izingane livele lagibela-ke phezu kwayo layihudula. Izingane-ke beziqhathakaziwa laze layoma-ke iloli. Siphuthume khona izingane-ke zigcwele phansi. Uma-ke ngingaphosisi iyodwa-ke esifike saphefumula. Sizamele kuyiphuthumisa esibhedlela kodwa-ke nayo ngeze kuthiwa-ke ishonile. Akukho-ke ebesingakwenza. Kuthe-ke uma-ke ngisondela ngabona kumfanyana kwamakhelwane ngashayela umkami ucingo ngamtshela ukuba-ke aphuthume bezobheka-ke osekwenzekile kusho yena. Uthi-ke ubeqala ukubona ingozi enyantisa igazi. Ngale ndlela amanye amalungu omphakathi akhulume-ke nephephandaba aveze ukuthi imoto ebithwele izingane-ke ezingu-16 ezinye-ke ezishonile bezihamba-ke ngezinyawo njengoba-ke besekuphume-ke zonke-ke izikole. Uthe izingane-ke ezishonile ngokujwayelekile zihamba-ke ngetekisi kodwa-ke ngenxa yokuthi ibifile umnikazi wayo usebenzise-ke iveni akhale ngamaloli njengoba-ke athi selokhu aqala ukuhamba kulo mgwaqo imindeni-ke iyangcwaba ngenxa yawo. Kasazi khona-ke noma-ke suke-ke ebalekela ukukhokha-ke kwi-toll gate ku-N3 uma-ke ngingaphosisi aqale ngonyaka ophelile ukuhamba lapha. Besingajabula uma-ke engavala ukuhamba ngapha kusho-ke ilungu lomphakathi. Amalungu omphakathi atshele-ke kawalazi-ke leli loli ukuthi-ke ngelayiphi-ke inkampani kodwa-ke belithwele-ke okusamalahle.